husino ke mo ui lerei Whama husino pea kai e mea kai lerei Pea kai tu whanua pe mo oseni Ka ke mo ui wholoa i o ngahi lerei Ho sino ko tempare ai atua Tau hi ke maa mo hao hao Ta ofi ai ta paka mo e mea kai Kona ka ke maa o whamiri o fia fia Malo malau malia hau e ki pa moe lele ia e tonga ko toape mo me mai ke proklama ko ia e fiafini pe a mo pot ngai mo ui. I e proklama foko ni te tau whono ngai ke lola hai walu ki wa waulai. Ke ako nei whahoko ai, ai ko ia koe whikau aki pa moe ngai maha ki ko ia o ki kai ke pipihi ka mo mea mai ki ai. Husino ke mo ui lerei Whama husino pea kai e mea kai lerei Pea kai tu whanua pe mo oseni Ka ke mo ui wholoa i o ngahi lerei Ho sino ko tempare ai atua Tau hi ke maa mo hao hao Ta ofi ai ta paka mo e mea kai Kona ka ke maa o whamiri o fia fia Kola mai whako i ni koe polokalama ko ia na es whai pono whotutu mei mua. O whai ai e whemahino aki pa mo e pule, toke tā pule ko ia e whare mākungu o wawau. Ke whakahoko mai mua haako ki he ngahi tuku i kolo o wawau o whekau aki pa mo e whakautua koe ne ngahi mahaki o kai pipihi. Pe ko ia ko i loa ko NCD, pe ko ngahi whakautua ko ia e to o ngā mo ui. Aia koe tau moa pe proklama ako ko ni ko no whinga pe ke to e whai hano tala noai pa mo e kakai he ngahi tuku i kolo. Ai tu unga koe o kua uki aia to ngani i he whakautua koe ni koe NCD. Pe a oku mahu inga upito ke whai hono tala noai ke mahu inga maari e ke he kakai. A ngahi proklama koe ni koe u whakahoku pe me he potunga mo ui pa pe he ke ngahi kup whekau aki. I hono whinga koe ni ke teke pa mono uki koe o to onga mo ui lelei i he ngahi tuku i kolo. Ko uhi peke poupou, pa motokoni ki he ngahi proklama ngā ue ko ia ko whakaututu he pure anga ki hono tau i koe ni o whakautua koe ni. He mahina o pito pe whokia tu unga koe ni ko au koe ki ai he taimini ai NCT to ngani ai lahi taha o e mate i to ngani koe tupu pepe me he whakautua koe ni ulaka ke pe seti e ono nima i he tau. Nau tokoni nau toko no mimisi o ngahi iwi whaka mea tokoni o tau sino. Ko mea peni ke mahino a motolu ai mea ngako. O kai pe foku ke sai e te mao mea kai ngako lahi ani he. O iai pe hono ki ilahi pe unga o totonu ke te whakafuafua pe ki ai. Ko ngako lelei eni. Ai ngako koni koe me he vesta polo. Ai ngako koe me he vesta polo ko ngako lelei ia. Ko ngako koe pa me he kakano manu. Ko ngako e kumaulau ma toko ngako kobi. Pe ko ngako ko mohe. Pe kuia e mauhalau pe he o sayang e tapakatonga i tapaka ko ni ko eskaleti ko no mai mindu. Ka te talate mo oni ko ni kai ke na to ke na tatau ko. Pe ko ulahiang e nikotini a ko ni ko sifai e sivi ki ai ulahiang e pe nikotini a ko ni he tapakatonga. I nikotini ko ni i tapaka ko ni ko palangi. Pe ko eskaleti Pea ko hono mo ni o na ia ko taimi ko te tutu ai ko iskareti tapakatonga ko pau pe ko ne tutu ko ia pau leva ke ia ngah kemikale ko o e tana ki atu ki nikotini ne taimi te iki ai. Taimi pe te tutu ai pau ke ia ngah kemikale ko o e tana ki atu ai. Me apa he usisi e ai sivi a ko ni pai ke ngani ke tapakatonga ke ilo ilelei ko ha ka ngah kemikale ke ke e ai. Ko sivi pe ku famahino mai ka mautolu ai lahi koe ai nikotini he. Pamantu pe e palpare mai
ngahi sekali ki koni o mai me mui ko na ko palo pale ma te fito ni ko tini he ko ia o kune hanga ko whaka ai ko kita ke te ifi ma o pe pa ko ene mau ke sino o ku ke tatau ke ko ia ko ni malo fu taimen ke au e community ki to ke kakai ai ako pehen ia taun kono inga pe ku tegi hata health promotion officer i baba oni ke ni fai fatamia ko ko fafia pito i ko kalama ko ni ko fai ange ko au ai ngai fekau ko ni ki kakai pe wa o mai kamata he ni tanea ko tunga o ko NCT si baba oni ko tu ta tau to femo tongani ka to o ku alu ke lah yang aya ko statistika famui mui o ku avalisi a baba oni he wa fetu i taimi e alu an ke lah yang fatatau ke uta ko hilia tu pe amoe ta ko ni ko mau e ngahi fotua ko kai pipi alu ke iki ang ngai ta o ali fo ke ta o futu pe tai e he gugongo e kon ke ya ko no fai ko ni o ya e fia make ko nga o ya ko la ya ga te au pe mo e ilo fo o ko nga ko ke si la ve me pe ko fusino pe tu pe ya me ku ta ya si ya mo ta ilo ya nga me to ko ni o to tono ke mau ka he la ve ya ko ni ko ka ya he lele ya pito ka te au pa ke alo tu fakat ko polo ba mo family ke fanga ngata pe me to ko ni ko no mau inas ba me ai ko fia pito e ku ma fa nga mali e ko en ke u lava ke u fahai ai fia pe mo e ha kai lang tau mo ui he kwa usia ai ha ko ko pe ko ngo i au pito e tono no ai ngai to nga mo ui ko ia na aku fai ki mua pe te fenga la hile va he foi hoa ko ni fai ya ke osi ki mo ui ke liliu e to nga mo ui ko ia ke fai ha to nga mo ui fa ta tau ki ya nga mau fai mo mahino ku omi he tau to ke ta ko ni ku na me mai la vai ke mahino ke te hau mo ata mai fa po ui ai fatongi a ko ia ko la ve he hoa ko ni ku whakalala ka pito e ako, inga ku te ilo ai ke ngahi mea to ton ke tuku, mo ngahi mea to ton ke te tānaki mai ka kita ke lava ai ke te toi mawai mo ilelei. Pe aku whakawhiawhia ka te mau tolu, ko kawe ke toko lahi ki mau ngahi kolo, pehe ki mau ngahi family, ka pehe whoki e siasi. Pemi ta uaf maka mahino mai alu ke suka ya te lahia. Pe mahalo ke ko ni ite dia na ma nga ma ka mai ko ni sa ya. Etano ape mo sele ave. O malo apito ko au ko tua i he suka pe mo e toto maalunga pe mo e mahaki mafu ka ki toto aya ko mau inga pito ka te au ki kau mai ki he polo kalama ko ni o to e famalohi ia e ko tokoni ki he tauhi ai to nga mo ui o hange ko ia ko e lave ai toke tā i he aho ni. Taku whawhalala pe ia kita ai te puke he ngahi mahaki ko e ni. Ke whakasisi ai bau mea toko ni lahi. Paku wako e ka te au he aho ni.
ke holo ke kai ko mea pe aku lele aku suka e ko mea mau inga taha ka te au he ako ko e ahoni ko hinga ko e whikau aki mea mo e tau nga mo ui ai ko mea mahino ka te au pia ko wako me ai o ko ki mautolu ko ni ko mahalo ko tō mu ia ke toi whai ha whainga ko no liliu. Ea ko mea mau inga ke mau ako i mau whanau mo e tō tupa ko e taimini ke o te nau toi whong mahala tatau. Ko whiawhia whainga mare ko ni ke whaki whaki matape ka ki wahe wahe ke ako nei lau ke o tau osmea i ko ko e mea peta nau mahu inga ia e ako ko ni lau ke ne ako i au ke ilo e mahu inga e mo ui rerei. Pe ko mahu inga e mo ui whawhoi tuitu. Ne lau ke wakai o ilo ngai whounga te ulawa pe ko mea tokoni te umau mi ai ke tokoni i au i he ngahi maha keke lau ke uesia usino. Kai ke ngatai na e ako kia ngahi poupou ai towe tāko ni. Ke ne whainoino te mautol hangai whounga totonu whie mau mawhaho kapau mauesia i hangai mak whaesino. Tau te whiko ki he suka mo toto maulunga mo lau ke uiroi pa kai ke ngatai ko whiawhia te o ko wako mea lahi lau ke whoki api o toko ni au whamiri ka pehemi ke he maukonga. Koe tae na mea maho inga ka te au e ai ako koe ni ka ui he koe ngai mahaki koe ni mi tofia e whamiri ko tāke. O maho inga ia e ku mo ui he ko au koe toko tahau na o maho inga ia he ku mo ui he ko aluhake pe i he keisi ko au ia ne ke kiu toko tau i whare mahaki a whainga mahaki. Na usiope i whare mahaki i he tok whaha e ui he nau lava pe e au o tau ki hoku sino i he anga mea kai koe na aku kai. Ko ilo e ngai mahaki koe ni hanga whakatupu i he te kai e mea kai o lahi. Pako aunga au pito pea ko whiawhia e mo ui he ahoni he ko hao kau he ako koe ni a potu ngā mo ui. Ko teim lahi ma whaamai o kau he ako a potu ngā mo ui ki ngai mea ke te ka koe taha e nia hako mahu inga e nia pau whakawhiawhia ka te au. Uhi he kualu pe taimi mo e ku holo ka te ulawa o ako ni kina e ku ki i whanau ngok whakamoko puna. He ko lahi e na uhake e na tolo mau mea toko ni ngai mea kai o kai ke totonu ke na mau ia na tolo i he kuonga koe ni. He ko hao e whalakalaka hao e mea kai ke he whatu mahaki e ke whanau. He kumboni mea ulawa ke a ofa he ahoni. Ka wape he kai ke lawa ke ririu e tau tonga mo ui. Ka tau nofa tupe he tonga mo ui motua. Ko hake mai ngai taini me ngai whakalakalaka. Ka koe hange koe lawi ai hoa e whekau ane nei. Toka ngai e koe, toka ngai e au au. Aki ai tonga mo ui o lelei taha. Mo whapopa taha. Pea mo
Lo atu ai ho tau motu ahange ko mena la ke ta. Ko toko ni ke tau. To li e tau tonga mo ui ke mo ui o fo wa ke mo sayang. Mo to fa fo fa ke nga tau no. Ko nga ko tu an mo ui nga ha ni. O tau ono ngo fu me ni mo fu ha ga la be to ke ta. Ko pu de te tau tanga ta ko. Ko fa lo to lahi. Ko nga ko ta po ko programa ko ni. Ke tau to e mau ha ki programa tonga mo ui o fa fo mo lele yang toko ni ki malu i tau mo ui ko e tui lahi ko aku ke programa ko ni ke ririu e te tonga mo ui pa hoko e te tonga mo ui ka kapasa fononga toki family e taimi ko hiri ke lolo tongante te maasino mo lele ma family tupulaki mo lele he mahu inga ke kamatai he anga koe ai whiwahe aki. Ai mahu inga koe ke kamatai e he toko taha whakafo i tui ai liliu. Koe hae ngahi pole ke hene mo ui ne ilo koe pa ngahi ilo ko ne mau. Tene lawa i o tokoni ke whakalakalakai e ne donga mo ui. Koe ngahi mea ia mahu inga. Pa hene lawa ia o whai ha pole ke ne mo ui ke whakalalakai e unga mo ui lelei. E lawa lewa o ala tuai ke ne tokoni i hono ki i family. Mahu inga o pito ngahi mea ko ia. Ko uhipe he ko ngahi ngawe au toton ke kamatai. Kamata e kita hoko ke family, pia hoko atu ai pe ki he anga koe Nofo Society, ai ngahi siasi, ngahi tuku i kolo, pia he nau kau whakataha mai ko ia, mahino lewa ia e ola lelei, mo e amanak lelei ki he ngahi ola lelei o ngahi whakahoko polo kalamanga au e ko ia. Ko ngata anga pe fokia tau polo kalama ki he fiafini, pa koe pea whatawangi na o taklele iat ke ngai loto whali kotoa pe e o tongani. Whatawangi pe te mo mau hakilisimasi fonu fiafia pea mo moho keresi ia foki. Mana tui mau pe, whahoko mau pe haki whamalo sino, o ana to isi ifo minite tolu noa i aho, mau mea tokoni meiha mea tokoni o whatupu mo i lelei, pea tuku pe ta ofi au pita hoi whitapaka, kai pe heke o mau kawa malohi. Kai malo apita mo mea mai, ka mo mea tua o whātu. Ia maohusi no ke mo ui lerei, whamahusi no pea kai mea kai lerei, pea kai tu whanua pe mo oseni, ka ke mo ui wholoa i o ngahi lerei, hosi no, ko tempare a tua, tauhi ke maa mo hao hao, ka ofi ata paka mo mea kai kona ka ke maa family.